Goedemôre Marianka. I read the words that I had passed before, the commands I knew yet closed the door. Not because they were hidden, not because they were unclear, but because my flesh did not want them near. For your word is a lamp unto my feet, yet many choose another street. My people are destroyed for lack of knowledge, not because the Torah was lost, but because they refused what it told. When the mirror speaks, the heart must answer. When it is written, who am I to alter? When your spirit whispers, the battle begins, not against the world, but against the desire within. For the flesh cries out, keep what pleases me, but your word says, walk in my ways and be free. Thank you for the conviction, thank you for the fire that reveals, thank you for the narrow path that tears away what is not real. Thank you for the troubled days, thank you for the testing ground. For every wound your truth exposes brings another stronghold down. Thank you for the conviction, though my flesh may fight and flee, for the pain of being corrected is life and liberty to me. Many search revelation, yet ignore the first command. Seek. Excuse alla för referenser. Mysteries of tomorrow, while refusing what you demand. From Genesis unto Revelation, one voice is always spoken clear. Obey my voice, walk in my ways, and keep my words with fear. For what good is prophecy if obedience is denied? What good are hidden things if truth is set aside? Is it not written, the Master often said, not according to man's opinion, but according to what Yahweh said. Oh, the heart that loves correction will draw near. The heart that fears correction will hide in fear. But every warning in your word was written out of mercy, every command a path of life, not chains of slavery. Thank you for the conviction, thank you for the fire that reveals, thank you for the narrow path that tears away what is not real. Thank you for the troubled days, thank you for the testing ground. For every wound your truth exposes brings another stronghold down. Thank you for the conviction, though my flesh may fight and flee, for the pain of being corrected is life and liberty to me. If I never felt conviction, would I even know I strayed? If your spirit never warned me, would I know I had betrayed? For whom Yahweh loves, He corrects, whom He calls, He refines. The furnace is not destruction, the furnace reveals what survives. Search me, Yahweh, try me. Reveal every hidden thing, let me never fear your correction.
more than I fear my own sin. When I read and my heart trembles, let me not run away. When your Torah confronts me, let me not explain it away. When it is written, let it stand. When it convicts, let me obey. When it corrects, let me bow. When it speaks, let me say, thank you for the conviction, Yahweh, for the mercy hidden in the pain, for every trial and every warning that calls me back again. Thank you for the troubled seasons. Thank you for every test. For the soul that welcomes correction will find your perfect rest. Thank you for the conviction, Yahweh, for your spirit leading me, not according to my understanding, but according to your decree. Your word remains, your Torah stands, your spirit calls, and the heart that listens will live. It is written. Môre sissies, geseënde Sabbat. Ons het toe nog 'n Bianca hierso, my dogter wat gaan injoin. Hallo baby. Kan julle haar mooi hoor? Sy gaan vir ons die boek van Dan lees in Engels. So sê net as julle haar nie duidelik kan hoor nie, dat sy net 'n bietjie nader aan die rekenaar kan skuif. En ja, so ons gaan eers sy testament lees en dan sal ons kyk wat het ons die res van die skrif op Dan gevind. Ja. A copy of the words of Dan, which he spoke to his sons at the last of his days, in the 125th year of his life, assembling his clan, he said, Sons of Dan, hear my words. Give heed to what is uttered by the mouth of your father. I have made proof in my heart and in my life. Sorry skat, Jonita sê is onduidelik. Dalk moet jy hierdie kant van sit, hulle jou duideliker hoor. Ja. Oh, sorry. Okay. Van vooraf begin. Ja, gaan we verder. Okay. A copy of the words of Dan, which he spoke to his sons at the last of his days, in the 125th year of his life. Assembling his clan, he said, Sons of Dan, hear my words. Give heed to what is uttered by the mouth of your father. I have made proof in my heart and in my life that truth with honest dealings is good and well-pleasing to Elohim. While lying and anger are evil because they instruct mankind thoroughly in every evil. My children, I confess to you today that in my heart I rejoice over the death of Joseph, a man who was true and good. I was glad about the sale of Joseph because Father loved him more than the rest of us. For the spirit of jealousy and pretentiousness kept saying to me, You too are his son. And one of the spirits of Beliar was at work within me, saying, Take this sword and with it kill Joseph. Once he is dead, your father will love you. Now this is the spirit of anger that persuaded me to crush Joseph as a leopard crushes a kid. But the Elohim of Jacob, our father, did not allow him to fall into my hands, so that I might find him alone, nor did he permit me to accomplish this querulous act, lest 2 tribes be lost from Israel. And now, my children, I am dying, and I say to you in truth, that if you do not guard yourselves against the spirit of lying and anger, and love, truth, and long-suffering, you will perish. There is blindness in anger, my children, and there is no angry person who can perceive the face of truth. For even if one is his father
or mother, he treats them as enemies. If it is a brother, he does not recognize him. If it is not, what's that? Ah, Nabi of Yahweh, he disobeys. If it is a if it is just a man, he regards him not. If a friend, he ignores him. For the spirit of anger ensnares him in the nets of deceit, blinds his eyes literally, darkens his understanding by means of a lie, and provides him with his own peculiar perspective. And how does it en- encompass his eyes? By hatred in the heart, it gives him a peculiar disposition to envy his brother. Anger is evil, my children, for it becomes the motivation force of the being itself. That force has strange effects on the body and of the angry man. It dominates his being and provides the body with a peculiar power so that it can accomplish every Torahless act. When the being acts, it justifies whatever is done since it lacks discernment, so that whoever is angry, if he is a powerful person, has triple strength by reason of his anger. First, through the power and support of his subordinates, second, through his wealth, by which he can win by persuasive acts and triumph in injustice. Third, he has the natural force of his own body, and through it he accomplishes evil. But if the angry one is a weak person, his strength is twice that of nature. For anger always supports such a person in their transgression. This spirit always mixes with lying at the right hand of Beliar, in order in order that such deeds may be done through savagery and deception. Understand then the power of anger that is senseless. First, it arouses by spoken words, then by action it gives strength to the one who is aroused. By sharp losses, it perturbs his mind, and this arouses his being with great anger. When anyone speaks against you, do not be moved to anger. And if anyone praises you as being kind, do not be elated, nor be carried away, neither by pleasure nor by shame. First, it is pleasant to hear, and this it sharpens the mind to be sensitive to some provocations. And then when anyone is aroused by anger, it makes him suppose his self-esteem is justified. If you suffer a loss, if you undergo the destruction of anything, do not become alarmed, my children, because this spirit makes one desire, which is transitory, in order that he might be made angry over what he is missing. If you lose something by your own action or otherwise, do not be sorrowful, for grief arouses anger as well as deceit. Anger and lying together are a double-edged evil, and they assist one another in order to disturb the heart. And when the being is continually perturbed, Yahweh withdraws from it, and Beliar rules it. Observe Yahweh's commandments, then, my children, and keep his Torah. Avoid wrath and hate lying, in order that Yahweh may dwell among you, and Beliar may flee from you. Each of you speak truth clearly to his neighbor, and do not fall into pleasure and troublemaking. But be at peace, holding to the Elohim of peace. Then no conflict will overwhelm you. Throughout all your life, love Yahweh and one another with a true heart. For I know that in the last days you will deflect from Yahweh. You will be offended at Levi and revolt against Judah, but you will not prevail over them.
A messenger of Yahweh guides them both, because by them Israel shall stand. To the extent that you abandon Yahweh, you will live by every evil deed, committing the revolting acts of the Gentiles, chasing after wives of Torahless men, and you are motivated to all wickedness by the spirits of deceit among you. For I read in the book of Enoch, the righteous, that your prince is Beliar, and that all the spirits of sexual promiscuity and of arrogance devote attention to the sons of Levi in the attempt to observe them closely and cause them to commit sin before Yahweh. My sons will draw close to Levi, will participate with them in all manner of sins, and with the sons of Judah they will share in greed, like lions snatching what belongs to others. Accordingly, you will be led off with them into captivity. There you will receive all the plagues of Mitzrayim, all the evil of the Gentiles. Therefore you will turn back to Yahweh. You will receive mercy, and he will lead you into his Kodesh place, proclaiming peace to you. And there shall arise for you from the tribe of Judah and the tribe of Levi Yahweh's deliverance. He will make war against Beliar. He will grant the vengeance of victory as our goal. And he shall take from Beliar the captives, the beings of the Kodesh ones. And he shall turn the hearts of the disobedient ones to Yahweh, and grant eternal peace to those who call upon him. And the Kodesh ones shall refresh themselves in Eden. The righteous shall rejoice in the New Jerusalem, which shall be internally for the glorification of Elohim. And Jerusalem shall no longer undergo desolation, nor shall Israel be led into captivity, because Yahweh will be in her midst. The Kodesh, one of Israel's, will rule over them in humility and poverty. And he who trusts in him shall reign in truth in the Shamayim, heavens. And now reverence Yahweh, my children. Be on guard against Beliar and his spirits. Draw near to Elohim and to the messenger who intercedes for you, because he is the mediator between Elohim and men for the peace of Israel. He shall stand in opposition to the sovereignty of the enemy. Therefore, the enemy is eager to trip up all who call on Yahweh, because he knows that on the day of which Israel shall repent, the enemies of sovereignty will be brought to an end. This messenger of peace will strengthen Israel so that it will not succumb to an evil destiny. But in Israel's period of Torahlessness, it will be Yahweh who will not depart from her, and therefore he will seek to do his will, for none of the messengers is like him. His name shall be everywhere throughout Israel, and the Savior will be known among the nations. Keep love, truth, and patience. What you have heard from your father, pass on to your children, so that the Father of nations may accept you. For he is true and patient, lowly and humble, exemplifying by his actions the Torah of Elohim. Forsake all unrighteousness and cling to the righteousness of the Torah of Elohim, and bury me near my fathers. When he had said this, he kissed them and slept an eternal sleep. And his sons buried him, and later they carried his bones to be near Abraham, Isaac, and Jacob. Dan prophesied.
Dan prophesied to them, however, that they would go astray from Elohim's Torah, that they would be estranged from their inheritance, from the race of Israel, and from the patrimony, and that is what occurred. Dankie my blom. So as jy sien daarso aan die einde waar dit sê dat dan sal sy inheritance verloor, sien ons dit in baie opsigte in die skrifte ook. Maar ons gaan deur dit werk en dan kan ons verder dit in detail ingaan. Ek gaan nou begin in Genesis 30 van vers 3 tot 6. En sy antwoord, daar is my slavin Bilha, gaan bel in, dat sy op my knie kan baar en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het by ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, jou het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. In Genesis 49 vers 16 tot 17 lees ons dan se, kan ons sê, seëning wat Jakob oor hom uitgespreek het, of die profesie wat Jakob oor hom uitgespreek het, dat hy sê, dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enige een van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval. Ja, so ons weet dat Dan was eintlik dan half opgerig om soos die judge te wees van Israel. Of het nou werklik so gebeur het, nie 100% nie, want hulle het maar die hele tyd afgeval in, dit was waar, maar ook hulle was die hele tyd weggedraai met afgoderry, en ons sal nou daarby uitkom. Maar eers in Josua 19 vers 47 tot 48, gee dit vir ons sy grondgebied. Maar die kinders van Dan het hulle grondgebied kwytgeraak. Daarom het die kinders van Dan opgetrek en teen Lesem geveg, en het ingeneem en verslaan met die skerpte van die swaard, en het in besit geneem en daarin gewoon, en hulle het Lesem Dan genoem, na die naam van hulle vader Dan. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Dan, volgens hulle geslagte, hierdie stede met hulle dorpe. So julle kan die res verder gaan lees, as julle nou 'n bietjie dieper in die gebied wil ingaan en hom uitmap vir julle self, dis in Josua 19. Dan wil ek ook net vir julle noem, interessant, dat Samson uit Dan gebore was, die wat nie geweet het nie. En Judges, dit is Rigters 13 vers 22 tot 25. En Manoach sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe omdat ons Jahwe gesien het. Maar sy vrou sê vir hom, as Jahwe ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. En die vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem, en die kind het groot geword en Jahwe het hom geseën. En die gees van Jahwe het hom begin drywe in die laar van tussen Dan tot by Soria en Estaol. Hierso lees ons nou, kom ons nou by die sondeval van die Danite, as ons so kan sê, want ons kom uit by wat hulle aangevang het in Rigters hoofstuk 18. Is 'n lang stuk, maar dit verduidelik baie en wat die sonde was wat Dan gepleeg het. In die dae was daar geen koning in Israel nie, en in die dae het die stam van die Danite vir hom 'n erfdeel gesoek om in te woon, want tot die dag toe het onder die stamme van Israel geen genoegsame erfdeel aan hom toegeval nie. En die kinders van Dan het uit al die dele van hulle geslag 5 man, dapper manne uit Soria en Estaol gestuur om die land te verken en dit deursoek. En vir hulle gesê, gaan deursoek die land, en hulle het die gebergte van Efraim ingegaan, tot by die huis van Micha, en daar die nag oorgebly. Toe hulle by die huis van Micha was, en die stem van die jong man, die Leviet herken, draai hulle daaraf en sê vir hom, wie het jou hierheen gebring, en wat maak jy, en wat soek jy? Daarop sê hy vir hulle, so en so het Micha met my gedoen, en hy het my gehuur, en ek het sy priester geword. Toe vra hulle hom, raadpleeg Jahwe tog, dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis voorspoedig sal wees. En die priester sê vir hulle, gaan in vrede, voor Jahwe lê julle pad, waar julle langs sal gaan. Toe gaan die 5 manne weg en hulle kom by Laias. En hulle sien dat die volk wat daarin was veilig woon, volgens die gewoonte van die Sidoniërs, tussen rustig en onbesorg. En daar was niemand wat in enigiets leed doen in die land,
deur vermoë in besit te neem nie. En hulle was ver van die Sidoniërs af, terwyl hulle met geen gemeenskap gehad het nie. Geen mensgemeenskap gehad het nie. So hulle was baie afgesonderd, né? En toe hulle by hulle broers kom in Soria en Estaol, sê hulle broers vir hulle, wat sê julle? En hulle antwoord, maak klaar en laat ons teen hulle optrek, want ons het die land gesien en kyk, dis baie goed en julle sit stil. Wees nie traag om te trek, in te gaan en die land in besit te neem nie. As julle daar kom, sal julle by onbesorgde volk kom en die land is alkante toe wyd, want Jahwe gee dit in julle hand, 'n plek waaraan niks op aarde gebrek is nie. Toe het daarvandaan weggetrek uit die geslag van die Danite uit Soria en Estaol 600 man omgord met wapens. En hulle het opgetrek en laar opgeslaan by Kirjat Jearim in Juda. Daarom noem hulle die plek Dans Laar tot vandag toe. Dit lê daar agter Kirjat Jearim. En daarvandaan het hulle oorgetrek in die gebergte van Efraim en gekom tot by die huis van Micha. Daarop het die 5 man wat gegaan het om die land van Lais te verken, aan hulle broers begin sê, weet julle dat in hierdie huise 'n skouerkleed en huisgode en gesneede en gegote beelde is? Weet dan nou wat julle moet doen. Hulle het toe daarin uitgedraai en gekom by die huis van die jongman die Leviet, die huis van Micha, en hom na sy welstand gevra. En hoewel die 600 man wat uit die kinders van Dan was, met hulle wapens omgord voor die uitgang voor die poort gaan staan, het die 5 man wat gegaan het om die land te verken opgegaan. Daar ingekom en gesnede beeld en skouerkleed en die huisgode en die gegote beeld geneem, terwyl die priester by die ingang van die poort bly staan met die 600 man met wapens omgord. Toe daardie manne dan die huis van Micha aangegaan en die gesnede beeld en die skouerkleed en die huisgode en die gegote beelde geneem het, vra die priester vir hulle, wat maak julle? En hulle sê vir hom, bly stil. Sit jou hand op jou mond en gaan saam met ons. En wees vir ons 'n vader en 'n priester. Is dit beter vir jou om priester te wees vir die huis van een man of om priester te wees vir 'n stam en 'n geslag in Israel? Toe word die priester se hart vrolik en hy neem die skouerkleed en die huisgode en die gesnede beeld en gaan tussen die manskappe in. En hulle het weggedraai en voortgetrek met die kinders en die vee en die waardevolle goed op hulle voorpunt. So hierdie priester, julle moet onthou, dit aan die begin klink dit al vir jou asof dan nou net 'n Levitiese priester van hulle eie soek. Maar as jy nou die vorige hoofstukke lees, gaan jy agterkom die Leviet was deur Micha half oortuig om 'n priester te wees vir hom in sy huis, maar vir die afgode wat hy in sy huis gehad het. Hy wou die moes 'n priester wees vir sy afgoderry. So dit was nie 'n noble quest gewees van Dan nie. Hulle het geweet wat hy doen. Hy was nie die Levitiese priester wat hy moes wees vir Jahwe nie. Ons lees verder vanaf vers 22. Nadat hulle hele eind weg was van Micha se huis af, is die manne van die huise wat by Micha se huis staan, bymekaar geroep. En hulle het die kinders van Dan agtervolg. En na die kinders van Dan geroep, toe draai hulle gesigte om en vra vir Micha, wat is dit met jou, dat julle bymekaar geroep is? En hy sê, my gode wat ek gemaak het julle weggeneem saam met die priester. En julle trek weg, wat het ek nou oor? En hoe kan julle dan vir my sê, wat is dit met jou? Maar die kinders van Dan sê vir hom, moenie jou stem by ons laat hoor nie, sodat nie miskien manne met 'n bitter gemoed op julle aanval en jou eie lewe en die lewe van jou huis verloor nie. Daarop gaan die kinders van Dan hulle koers, terwyl Micha, toe hy sien dat hulle sterker was as hy, omdraai en na sy huis toe gaan. Maar hulle het saamgeneem wat Micha gemaak het en die priester wat hy gehad het, en hulle het Lais, 'n rustige en besorgde volk, oorval en die met die skerpte van die swaard verslaan en die stad met vuur verbrand. Daar was geen redder nie, want hulle was ver van Sidon af en hulle het met niemand gemeenskap gehad nie. En dit het in die dal gelê wat by Bet Rehob behoort. Hulle bou die stad weer op en woon daarin. En noem die stad Dan, na die naam van hulle vader Dan, wat vir Israel gebore is. Maar tevore was die naam van die stad Lais. En die kinders van Dan het vir hulle gesnede beelde opgerig. En Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses, hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Danite tot op die dag van die ontvolking van die land. En hulle het vir hulle gesnede beeld van Micha opgerig wat hy gemaak het, al die dae dat die huis van Jahwe in Silo was. Hier sien ons het hulle nou reeds hulle eie gode opgerig binne-in, hulle eie dorp, maar ook later toe die skering gekom het van die 12 stamme met Rehabiam. Dit was nou
Salomo se seun, wat hom opgevolg het Juda, Levi en Benjamin onder Salomo gebly. Maar die ander 10 stamme het weggeval en agter Jerobeam aangegaan. En hulle het hom begin volg. Nou, dis baie interessante storie, as jy wil gaan lees in 1 Konings, gaan lees die hele 1 Konings as jy wil, maar ek gaan vir ons uit hoofstuk 12 lees, wat meer op die Danite van toepassing is. Ek lees nou maar meer oor die stam van Dan, omdat daar nie veel stories oor Dan self is, soos laasweek met Juda en so aan nie. Alhoewel Dan self vervolgd was om mee te reken. Jy weet, hy was selfsterk, hy was goed in die oorlog, is daar nie enige uitgesoekte stories op hom spesifiek nie. So ek lees maar meer oor die stam en wat hulle aangevang het. So ons lees nou hier oor Jerobeam se goue kalwe in 1 Konings 12 vanaf vers 25. En Jerobeam het Sichem op die gebergte van Efraim gebou en daarin gewoon en daarvandaan uitgetrek en Peniel gebou. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van Jahwe in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle heer, na Rehabeam, die koning van Juda. Hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda, dis Salomo se seun. Daarom het die koning raad gehou en 2 goue kalwers gemaak en aan hulle gesê, julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het. En die een het hy Bet-El opgerig en die ander een in Dan opgestel. En hierdie saak het tot sonde geword. Ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk, wat nie uit die seuns van Levi was nie. En Jerobeam het 'n fees gehou in die 8ste maand, op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was, en op die altaar geklim. En so het hy in Bet-El gedoen en geoffer aan die kalwers wat hy gemaak het. En ook in Bet-El priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het. En hy het geklim op die altaar wat hy in Bet-El gemaak het, op die 15de dag in die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het, en vir die kinders van Israel 'n fees ingestel, en op die altaar geklim om offerrook te laat opgaan. So hier sien ons dat hy, onthou ons het in die, toe ons Levi behandel het, te praat ons oor Jerobeam wat vir ons gesê het, wie ook al wil priesters wees, kom en jy word 'n priester, soos ons dominees vandag doen, hulle kry 'n snif in die neus en gier in die gat en almal is nou ewe skielik 'n dominee. Dis basically wat Jerobeam hierso ook vir die ouens geleentheid gegee het om te doen. So die wat nie uit die stam van Levi was, want Levi was in Jerusalem by Rehabeam besig om te doen wat hulle moet doen. Maar nou het hulle nie meer priesters nie, so toe moes hulle eie oprig. En ja, so dit is toe nou wat daar gebeur het, hulle het hulle eie gode begin dien, hulle eie feeste begin vier en hulle eie dominees aangestel. So ongelukkig is daar nie veel meer oor Dan self nie. Hy word kortliks genoem in die boek van die opregte, waar hy met sy broers beklei teen die dorpe wat hulle aangeval het. Maar daar is nie veel meer te sê oor hom nie. Baie mense wil weet hoekom hy nie genoem word onder die 144.000 in Openbaring 7 nie. Eerlikwaar dink ek is net omdat hulle dalk vereenselwig word met die grootste vorm van afgoderry van al die ander stamme. Baie mense glo dat Dan die Vikings geword het later, en as jy dan gaan kyk na die Danish mense en hulle pagan gelowe soos Odin wat hulle aanbid en Valhalla en al hulle Freya en al hulle afgode, dan kan jy sien hoe hulle 100% hulle self ingeleef het in hulle afgoderry. Ek meen, jy weet ook as jy gaan kyk na Ierland en hulle vy en fairy gelowe, selfs die Skotte. So, ek weet nie of dit deel was van Dan nie. Ongelukkig kan ons nie net aan die een kontinent of een Europese groepering bind nie. Omdat Israel so versprei en ondertrou met mekaar, dat dit moeilik is om vas te stel. So alhoewel die grootste konsentrasie van hulle wel die Nordic Danish mense kan wees, maar later in Openbaring word dan wel genoem dat Dan 'n poort het wat by die koninkryk ingaan. Alhoewel geen stam op die naam genoem word nie, verwys dit selfs of slegs na die 12 stamme van Israel wat ons dan maar aanneem is Dan ook. Maar in Esegiel sien ons in hoofstuk 47 sy visioen van die koninkryk en dan is dan die eerste een op sy verdeling van land ontvang in hoofstuk 48. So ek lees gou vir julle hierso in Esegiel 47 vers 21 tot 23
Julle moet hierdie land aan julle uitdeel volgens die stamme van Israel. Julle moet dit as 'n erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdeling wat onder julle vertoef, wat kinders onder julle verwek het, en hulle sal vir julle wees soos 'n kind van die land onder die kinders van Israel. Saam met julle moet hulle erfdeel ontvang onder die stamme van Israel. En in die stam waar die vreemdeling bly vertoef, daar moet julle hom sy erfdeel gee, spreek Jahwe. En in Jesegiel 48 vers 1 sê dit is die name van die stamme. Aan die noordekant, langs die weg van Hetlon, na die ingang van Hamat, en Hasar Enan, aan die grens van Damaskus, na die noorde toe langs Hamat. Hy moet die ooste en die weste kant hê, dan een deel. So hierso sien ons dit dan sy eerste bedeling kry dan, in die tyd wanneer die nuwe koninkryk kom, en die landstreke opgedeel word vir die volke, of vir die stamme. Andersins is dit is al rarig nie veel meer om te sê oor dan nie. Dit is 'n kort sessie gewees, en daar was nie vreeslike ontwakings of ontblotings in terme van Bybel of geskrifte nie, behalwe dat ons kan sien dat hy sê vir ons dat jy in jou woede partykeer jou eie ma en pa nie kan sien as ma en pa nie. Of jy partykeer draai teen broer en suster wanneer hulle niks verkeerd gedoen het nie. En ek weet in vandag se tyd is dit vir ons moeilik, want in 'n huisgesin gaan jy 2 kry wat Torah volg en die res doen nie. Of 1 kry wat alleen Torah volg en die hele familie draai teen die persoon. En dit is moeilik vir ons om nie daai mense dan as vyande te sien nie. Maar ons moet onthou dat dit nooit te laat kan wees vir enigiemand om tot die waarheid te kom nie. Dat die mees unlikely mense in jou familie partykeer net enoggend kan wakker word en sê, vertel my 'n bietjie meer van hierdie Sabbat hou. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie kosreëls wat jy volg. En ja, dis maar ietsie wat ons voor moet oppas, almal van ons. Want ons is geneig om oor te gee aan woede, ongeduld en jaloesie teenoor familielede. En dit is iets wat ons kan leer van al die stamvaders af, dat jy moet versigtig wees. Dan het self sy familie of sy stamgenote se verval in sonde gesien, maar hy het ook die herstel gesien aan die einde. En jy weet, veral nou soos die boeties en sissies begin wakker word en begin soek na hulle eie stamme, is partykeer 'n bietjie half teleurgesteld as hulle sien wat ek's dan. En ek dink nie dit is iets waaroor jy hoef te bekommer nie, want dan word herstel en hy word weer 'n deel gegee onder Israel. Net oor hy nie in daai deel van Openbaring genoem word nie, beteken nie dat hy dalk opgeneem word onder 'n ander groter stamvader in nie. Ek bedoel nou die 1 of 2 of 3 broers wat wakker word en uitvind is dan. Ons moet altyd onthou dat Vader regverdig is en hy sien wie jy is en wat jy doen, ongeag die stam wat jy van is. En dis maar al wat ek vir julle kan share op dan vanmôre. Ek wil weet, is daar enigiemand wat 'n vraag het of ietsie wil bylas vir ons in terme van hierdie onderwerp of enigiets anders wil vra? Goed, ek probeer die afsluitingsliedjie regkry, nou is dit alweer net advertensies. Maar ja, in elk geval, ons sal dan nou volgende week die volgende boeties doen. Ek moet net eers gaan kyk wie dit is. En ons gaan moontlik dalk 1 of 2 boeties saam doen. Jy weet, veral vir die kleiner stamme, so sê nou maar Zebulon en Issachar. As daar nie veel te sê is oor hulle nie, dan sal ons hulle dalk saam gooi om bietjie meer tyd op te maak. Ek meen, ek wil nou nie 'n hele sessie doen en dan sy net 10 minute lank, want daar's nie veel te sê oor die ou nie. Sê hy is minderwaardig of nie so belangrik soos die ander nie, daar's net nie veel opgeskryf oor hom nie, want hy het dalk net nie soveel marakas aangevang soos die ander ouens, soos Juda nie. Juda het dan maar vreeslike dinge aangevang as hy lid was. Maar dan ook. So, julle moet dan verder 'n baie geseënde Sabbat hê. En ja, julle moet veilig wees vir die week vorentoe en dan kom ons as Vader se wil by is volgende week weer bymekaar. Ek sluit weer af vir ons met een van Lukas se liedjies. Call me from the darkness. You call me by my name. And every step before me
I will follow in your way. The world keeps pulling me in every direction. 1,000 voices calling for attention, but I have heard the voice that gives me life, and I will not turn aside. You are the truth that stands forever, the rock that never moves when everything around me changes. I choose to follow you when you speak. I will listen. I will listen. I will go. When you leave, I will go. I will go. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Every word that you have spoken, I will hold on to. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Not to the left, not to the right, I will walk within your light. Hallelujah, hallelujah. Your will is all I choose. Let the fruit of your spirit grow within me. Let your word become the air I'm breathing. Take this heart and make it fully yours. More and more and more. A vessel in the potter's hands, a servant of the King. I surrender every part of me to everything you speak. When you speak, I will listen. I will listen. I will go. When you leave, I will go. I will go. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Every word that you have spoken, I will hold on to. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Not to the left, not to the right, I will walk within your light. Hallelujah, hallelujah. Your will is all I choose. Yeah. Write your ways upon my heart, never let me drift apart. This is the road, this is the way. I will follow and obey. Though the nations rise and fall, your truth remains above them all. You are worthy, you are holy, you are everything to me. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Every word that you have spoken, I will hold on to. Walk it, talk it, live it, Yahweh. Not to the left, not to the right, I will walk within your light. Hallelujah, hallelujah. Forever I will do your will, your voice behind me saying, this is the way. Walk in it, and I will follow all my days. Geseënde Sabbat, sissies. Lekker week verder.